Yes, mukama Yesu. Hata sasa mkagazi yangu unakuwa unaorea kulia mifuko. Sasa mimi ndara mfuata mimi nakuta TV wewe. Zari yang cottage. Napere bomba rasu. Hata kursanje msona wasupara. Yes sir, good morning Uganda. Call me them Swaganet promoter number 1. Nimbakunda mnonga mwari mukunda Nkore Media TV. I love you so much. Konka echura kirebireho. Noramize ngereke kutambura mwako. Ibura kirebireho kuga bintu gaje bintu abantu in fact bakajango bari ninko kwenyanje ri kogwa. So kikaba haho mu Uganda kandi just a terrible thing. Hori kare ni kitinisa. Nora n'abantu ibigambo by'abantu bajangwa ndikituka kirebaga mwene cyo cyaba kita ahandi muri muta mwabari gumana mukunda Nkore Media nyiga ku subscription button nako yakarene katambura kamige then ni uza team uzamu kutugwe nyine tutambuze kintu turi kuturashiteka international dia Swaganet promoter zana Facebook nonda Nkore Media TV na WhatsApp namba yitu de Jejo turi kutwatambuze kintu so kirebe ni urebe ho risamisho gawe kandi mwibare munonga gumana mutkunda mwibare munonga.